tuna hian kan company in boina na stack kan tok meka kan elpui jingjio corporation te hian na stack in hman sona kan company hian mason tur chon mi thar kan mamoni manai zarjang kan company shareholder te pona stack in lungoi lawa manai zar tharan du thun se ni voina ka fa pain interview alanga nang ni lo boi puyam tuna boina thian ten thil at thlak tak tin anom leng chu 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 katipal Hey, me apa, kong en ve ta che. Ama avangin interview po kati chat pha vek to na ni hi. kapa min kau me kan company in boina to line company lama hin ril ru pero company lam panghi ril ru da pe deu kan thian hami concert kan nei lawm i ben le i thian te hi i thla ni lo chuanin kanom ho thei lawang ash Nang pa bok chu. Ikal na tur kong en ve chin ta che. kam mo ka boy nang ne nai dial turin hun kan nei ni a. nang ma hi interview tur mi ni iwaron tlai ve Nya kalau tlaya. Kati pal. vain chu ke man interview kala don lawa kan pu fa pain interview la dona Anasyo Khamsamida hey kan pu fa pa chu nia Ehe, pa hi mo. Manager fa pa chu. 나의 두 눈을 감으면 떠오르는 你去了下下你去了下是呀